I pozdrav youtuberi, evo nas u novom klipu. Veliko hvala na 10.000 subscribera ili što bi se na našem reklo pratioca. Sada snimamo bolje, češće, kvalitetnije. Zato udarite još lajkova, subova, šerova i idemo sad do tih 20.000. Danas vas očekuje ovaj specijal što nismo snimili, a kada automatik dovedemo u bolje stanje, onda naravno snimamo i njega. I trku. Sat nešto. 3, 4, start! What the bus? Nadam se da ste uživali u ovom videu i da sam ispunio vaše očekivanja. Uskoro pravimo još veću ludnicu. U toku je snimanje pjesme i spota za sve obožavaoce Tomos motora. Pa tako udrite like, sub, share i uskoro očekujte ljetni hit Tomos armije.